West Karbi Anglong Keruni Jirukindeng Kaceleng Atawar Pini Arnianta Karbi Anglong Autonomous Council Pen Kasalam Pon Kavedan Ajok Ralatum Kisung Kacecak Nang Rinti. Likebra Pliang Deng Karbi Risunim So Arong Aji Katalon Ponalong Karbi Richo Singrong Hang Kacetong Dun. Rajasthan ke Modi University along ke Charlie Bomb Karbia Thariatum North East Festival ke Padopon along Chongkedam ke Paklang Pen Karbia Jutang Kapachatang Karbi prime time along pen kado kowe phanda kardom bajiriklo nonarju ponik tha biotang ton pen Karbi Anglong Autonomous Council ke Parlo constituency and kora chok ang bong pen Amreng constituency henlo kaching thodun de nai mate ke pa phidun nai constituency lopuke Karbi Anglong oradatum chini pami akapre kaching thura sai jong down delo aniwang kinang sot kacheleng atawar jesemet kheruni penjeru kindeng adak tawar hulik kache plang data joini gari motor pakek vong nang atawar we la so joini labang sotawar black topping selam nang ji pusikeram tang KSS song penan parta akapre kapre Kasong tum sitame dharna kang nipon padolo. Juri kindeng Haiti along kedam tang 2017 aning kan pai chikloni pai crepe ho arni BJP victory rally ke padopon hot Karbi Anglong Autonomous Council CEM tuliram rong hangpen kiruni juri kindeng kacheleng atawar mesen pen salam popusi rat angno lam the jai te kanglo an parta la sol hot Karbi Anglong Autonomous Council Chairman Horan Singh be sitame la soputhak rataphan lam chak pi te kanglo sita pini arnian talabang solang chak kang bodet ajoini haladak ke dor ratatum arni wangta tawar ki wak pesi cheleng nang bomlang Pinpur me Amreng constituency ang kang jiri kindeng hendo headquarter pusi haladak police station medical PPC block lapen prek jamasai hemta pangnilo sita kacheleng atawar kimi medet ajok pinaana kisung cecak nanglo kedam tang 1989 aning kan black topping salam chot pen non pu antala sotowar si jiri kindeng hawara raptum cheleng nang bomlang towar kahino joni ong dunga gari motor sitame kahino apong la soang bong pen Karbi Anglong Autonomous Council basta ihumlo Karbi Anglong Autonomous Council basta hut pen hino dak hurason ke ralatum chonghong nak titi mate kedam jadim ta damlong le titi lasi jiri kindeng pen khirunia dak PWD towar kahino puke akimia lam kalilo athe card news channel la pen birta lolong sitame ke klang apong lo pusi haladak ke doratum ningje lasi prabjin pen black topping atawar ke salam PGA phansi Karbi Anglong Autonomous Council ke chari ke theki dinga tuma phan chuningri thule thot lopota ningje rinti Likebra Pliang Deng Surihinra Krenar Kemaning Kana Baha Difutarang Sojutang Aklam Long Hamren Rong Arak Karbi Richo Sing Rong Hang Penta Nangkacetong Duna Birta Kadnu Sasai Hemalong Birta Nangli Kedam tang ni pai crepe popen ni pai crepe sirkep arnia ni po baha taralang sojutang aklam along ke paman pon Likebra Pliang Deng Karbi Risunim So Arong je Katalon Ponalong Karbi Richo Sing Rong Hang Tacetong Dun Kad News of Herang Kepen Karbi Richo Sing Rong Hang Apan Karju Panahut Nangke Thanduna Tengke Kedam tang ning kan pen pining pen celar lopusi alang lihin pening je Lapen halapu Karbi Anglong rongasar amai atum penta alira lon chipidun pining pensi Karbi Risunim So Arong jelong kachirap dun chenglang kara song penke kewang jiar ni sitame an sosi kachirap kachito dun bomji lapen alira lonta chipidun bomji puta kara tum pen pachini Nah, hello. Aku yang buat baju polo orang ke. Nono we mi tum har. Nono we mi tum ka. Sama shot. Aku mapat. Apa selong tek putih ada ni semua hal orang orang si. Bagi sini nanti ayu asal ni amat apa. Ini selong ke. Frank pen. Malam lu ke. Ini kan Jelame macam apa sih? Selong ni kait dengan Karbi. Parti orang di pusat tempat, sebab ke kampen ciri nanti, jelang kalau nanti Karbi itu kerja, jelang macam lo, ma adi tu macam lo bukan.
non malom harokhat rong spia dong samuguri along siva kumlena phanwa la dilung kelang ka thor pusi harokhat penile to methang pherang ke kadne salong biota nang pali Perang ke pen klarda ka pirta kelong atengke JCB pen te plong ka parun je phan long le ka pa klama hut arnam pi pen siva kumlen thek pon long lo JCB pen te plong ka pa klama hut phuruisi ke klang afisi te plong ka pa jonadim inot lo chare ba bang phi siva kumlen ke thek long alang rong asora phan than machin de phi samuguri along munit dilung patbok dam renti samuguri la pen harokar arat ke thek long siva arnam phan adap arni kangsam kardom je phan adimalong mondir ki kim je phan munthi rinti কিন্তু 16 তাৰিখৰ পৰা ইয়াত কোনো পাব্লিক একো গম পোৱা নাই 19 তাৰিখ ৰাতিপুৱা এটা সৰু ছোৱালী এই বাটেৰে স্কুল গৈ আছে যোৱা সময়ত মানে ইয়াত ইটা দেখিছে পাথৰ দেখিছে গতিকে সিহঁতে মানে খেলিব লৈছিলে খেলিব লোৱা সময়ত মানে এই শিৱ বাবাৰ সৰু এটা প্ৰতিমূৰ্তি সিহঁতে পাই গ'ল পোৱাৰ পিছত এই প্ৰতিমূৰ্তিটো লৈ যাব বিচাৰিছিলে কিন্তু লৈ যাব পৰা নাই ইয়াতে বাগৰি পৰি গ'ল তাৰপিছত ঘৰত গুচি গ'ল ছোৱালীজনী গৈ কৈছে এনেকৈ শিৱ বাবাৰ মানে প্ৰতিমূৰ্তি পাইছে ঘূৰি আহিলে গোটেই ঘৰৰ পৰিয়ালৰ মানুহ তাৰপিছত এই শিৱ বাবাৰ প্ৰতিমূৰ্তিটো লৈ যাব বিচাৰিছিলে যদিও লৈ যাব পৰা নাই তাৰপিছত ইয়াৰ পৰা এটা ইয়াত দেখিছে আপোনালোকে এটা দীঘল এটা পাথৰৰ মানে এটা ফিলাৰ আছে এই ফিলাৰটো এজন মানুহে লৈ গৈছিলে তাৰপিছত তেওঁ ৰাতি সপোনত পাৰে যে এই ফিলাৰটো জাগাৰ বস্তু জাগাত থৈ দিব লাগে গতিকে ৰাতিপুৱা সিহঁতে যাওঁতে এজনে লৈ গৈছে কিন্তু আনন্দে 4-5জনে দাঙি আনিবলগীয়া হৈছে তাৰপিছত আমি গোটেই ৰাইজক মাতি দিলে তাৰপিছত আমি গোটেই ৰাইজ আহিলোঁ অহাৰ পিছত ইয়াত পূজা অৰ্চনা আৰম্ভ কৰা হ'ল তাৰপিছত তেতিয়াৰ পৰাই মানুহে জনাজাত হৈ গ'ল non malam sopor panthine parman bir tamang tamon iksina Kaziranga English Academy future flourishes here. An English medium co-educational fully residential 10+12 school affiliated to CBSE New Delhi. Admission open for classes 3 to 9 for the session 2018 and 19 for class 11 from April 2018. Opposite ISPT Garchuk Guwahati 781035 Assam. For more details, you can log on to www.kazirangeenglishacademy.org or you can also email at the given address. और अभी एक और भूकंप 7.4 की तीव्रता का Uy lagi ahiring tangrak anlo ong dunga tuma pran kidam ta du uta haipo Nonjong itong geham bich kimji phansi ji tham bomlo mangi pray to duklo Nilita hemgimi kimbomlo sita lahalaben asapta nili mathate athema nili hemalon extra kipidundo athe nili hemgi kimalonge tata discount SD bar pensi kimponlo Tata Discount SD Extra Safe Bar lagi texture a technical atum pensi Mesena Factory along Selam Ponlo. Lasi Tata Discount SD Bar ke kaita extra safe lo. Ganj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason Selam Pontanglo. Lasinang tum Arniwang kenang sot kecho ason la penthesre alang hithi gulat along longpon ikji. Kang tirtang kijun alang tharwe alang Theso alang, kecho ajam tu, tharmit aduk, thelua kreng, chitronola, ukthor pen chenglok ong dung hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dihin amo piputhar biar talong bangthulo Rajasthan State Tong District Nevai along ke do Dr. KN Modi University along ke Charlie Bob to keep isi Karbi Athariatum Northeast Festival along Chongkedam Paklangdun Rajasthan Purthimia along Karbi Jutang Paklangdun Dr. KN Modi University pen nihang nireba tharia samietum pen ke panong pen sila sorong jemate festival thangthang crystal cap arnipado
Bokojan subdivision ang kangalong kedo hanjong langso public health engineering quarter hem abekeroi thuka salam asai ke oi thektik pusi pherangke adim ka humri damhut thek ponlong Kachini duna tengke PHE mamunit ino sanju po bang phua phan la so quarter hem abekeroi ka salam japan surihina cleaner cable pen pressure ke banin kana bha kapanong pontang sikalak photang ka pen ka salam japan pin khatlo halapu contractor sanju po bang phu ali ke long chipong ji pukama thapena jok asai bang claim pa phure pa prailo tanga ke jo ke cho japan ke claim rong ajok asai bang langlo daglo pusi adunga rai ke dola pen chirok ta orat tum pen pachini lasila ke non BJP ke chira government mate PHE aphan amahang phu ikivira sai si claim rong lo la pen BJP pia phata nong no kewan pilo puta ningjirinti Karbi prime time ay birta bang kelapan sikang ton pon iklom laing bom tekan news channel domit thakme kurang tu